namhlanje khona into ezongena kuwena ezodala ushintsho. Ushintsha lwakhiwa izenzo, lwenziwa ukuthi yini engenile kuwena. Umehluko awakhiwa ukuthi wenzani, izenzo zidrivewa yinto engenile kuwena. Uyabona namhlanje kune substitute, khona into ephumayo, khona into engenayo. Makuphuma ukuhlupheka ngena ukuceba. Wena uthandazela imali, that is physically. Kanti awazi ukuthi spiritual speaking njoba ngikhuluma khona i-transition eyenzakalayo. Imali ingena spiritual njoba imali i-spiritual. Angithi imali akulona iphepha ama-digit nama-numbers are spiritual. Mawuvula i-app yakho ubona amaphepha, ubona iy'namba, angeke uyithinte because numbers are spiritual. So uNkukunkulu whenever a deposita in your spirit, ufika uGideon ucashile uthi hamba ngamandla unawo umsindisi uIsrael, uthi uGideon wenkosi angaze ngilwe anginamandla. Kwasho ukuthi ukukhuluma kaNkukunkulu kwenza umehluko. Esekhulumile uNkukunkulu waphuma uGideon, kanti mayephuma uphuma ushintsho usehamba nalo. Uyabona mawuphuma la khona umehluko ozophuma usuhamba nawo. Indlela ongene uyiyona, kunezinto ongene uyifuna, kodwa mawuphuma uzohlangana nazo ngendlela, uyofumana abantu. uSaul mayizogcotshwa wathi umprofeti emthuma wathi khuphuka entabeni, wahlangana nabantu bamnikeza isinkwa, wahlangana nabantu bamnikeza amazinyana, kade hamba indlela ehlangana nabantu bangamnikezi lutho. But after a spoken word from the prophet, wahlangana nabantu bamnikeza izinto eziphathekayo. Lezi zinto eziphathekayo zi-attractwa amazwi angene spiritual. I declare upon your life, mawuphuma la uzohlangana nezinto kade wawuyifuna ungayitholi. Angimemezele phezulu kwakho, izinto ezalahleka kobabamkhulu bakho zizo-restore phezulu kwakho. Uzohamba ngesibusiso sobabamkhulu, uhambe ngesobaba bakho, uhambe ngesogogo, uhambe ngesakho. Ngiyamemezela phezulu kwakho, umhlaba walahleka kobabamkhulu mawubuyiselwe phezulu kwakho. Ngiyamemezela phezulu kwakho, ingcebe yalahleka kobabamkhulu ayibuyisele phezulu kwakho. Somebody says yabuyiselwe izinto zakithi. Lalela, hlala phansi, sit down. Yazi into engayazi ukuthi njoba sila si represent imizi yakithi. Ingakho akekho umuntu ozalelwe esontweni, nonke umuntu uzalelwa kwifamily. Ngoba umele ifamily ethize noma ungasindiswa, you are still affected about ama generation cases again, to prove ukuthi wena nento yakini nohlukaniswa ukufa. Uaffectwa izinto zabantu abangasekho emhlabeni, but uthi abantu abangasekho abekho sebefila ukukhunjulwa kwabo sekukhahle, but you are affected by the sickness. The same sickness that killed your grandfather is the same sickness that is affecting you. If there is a sickness, then there is a good health in my family. If there is a poverty, then there is a wealth in my family. I declare and declare, you will be affected by the blessing of your family. You will be affected by the blessing of your ancestors. I declare and declare, you will walk the chain of your ancestors. Salapans. Mame. If you affect your zinkinga, zesiqalekiso somday, kusuka namhlanje uzo affectwa isibusiso somndeni wakho. Angizwa. I will bless you because of Abraham your father. Lalela uJakob ubusiswa ngenxa kababa. Ngiyathandaza na ubusiswe ngenxa kayihlomkhulu. Ngiyathandaza ubusiswe ngenxa yabaqali besibongo sakini. Ngiyathandaza.
Let me tell you something. Ingakho introducer awuyena usabelo wakamkhize. The surname is important because your surname is your identity. Yila ijeni yakini yaqala khona. Mawuthi wakamhlongo yila uhambo lwakini lwaqala khona. Ngiyathandaza abaqali besibongo. May they remember you. Ngiyathandaza phezukwakho abaqali bendlela abakhumbule namhlanje. You've suffered enough. Ngiyaba reverse abanesiqalekiso akuvela abanentsikelelo. Ngiyabasusa abanencindezelo akuvela abazophakamisa in your blood, in your family. Sit down. Sicindezelwa ngenxa yezinto ezenzeka kobaba mkhulu. Izono zoyisemkhulu zokwehlela abantwaneni. Oy ithi opposite yalokho izibusiso zobaba mkhulu ziyowehlela ebantwaneni ukuthi sathanda ukufocusa kwizinto ezingamnandi ngathi sayikhohlwa lezi ezimnandi. Uma sikwazi uku-inherit izono ngisho siyakwazi uku-inherit impumelelo. Aningizwa ke manje odadewenu ba-inherit ichilo lakini but ngiyakhandaza phezu kwakho wena uzo-inherit isibusiso sakini. Aningizwa bazalwane, aningizwa bazalwane ezantshontshwa koyihlalela ngitshela wonke umuntu makuthiwa uyaqalekisa uqalekiswa ngoba kade bosisiwe. Makuthiwa you are cursed kusho ukuthi i-blessing yakho i-reserved. Yenze njani? Kwadedelwa siqalekisa. But i-blessing yenze njani? Ngifisa ngabe niyangizwa. Kwadedelwa isiqalekiso ngoba i-blessing njani? I-reserved. Lento zoyithola yintsha kade i-reserved in your family. Lento zohamba ngaya yintsha kade i-reserved. Ngizwe imoto xatshitshitshi kwenze njani? My car has been reserved but now is the time to release. Time for a release. Financially, time for a release. 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 Akudedelwa izinto ezafaswa. Ziyadedelwa. Izinto ezantshontshwa ziyadedelwa. Izinto ezigqitshiwe ziyadedelwa. Izinto ezintshontshiwe ziyadedelwa. Namhlanje ebusuku uzobona okhokho bakho ekade bafaswe emathuneni izinto ebeyifasi. Ungathuma uthola umsebenzi owawufesela ugogo wakho uzoreleaswa phezu kwakho. Abavala wena basenkingeni ngoba bavala wena kanti ababona ukuthi akusewena. Wena sewungenwe into zakini. Abangene mase bengenile. Lale uJesu eqhamuka kuthiwa basaba becabanga sengathi ithongo lakhe. Basaba bembona eza kusho ukuthi babefundisiwe ukuthi ithonga liyeza. Basaba bathi yini leqhamukayo kuqhamuka into enjengoJesu kodwa bathi ithonga kuzoqhamuka wena kodwa bebona engathi akusiwena. Kuzofela wena kodwa bebone sengathi akusiwena. Bazothakatha wena kanti akusiwena. Amathonga kini ahamba ngawe bazolwa nawe kanti akusiwena. Amathonga kini avela ngawe. I declare malivela ithonga lakho. Abanomsamo omubi namhlanje kuyaguquka. Abanomsamo ophedayo namhlanje kuyaguquka. It's time for a release. uJesu esentabeni kwavela abani? Kwavela uMoses ongasekho emhlabeni. Kwavela abani? Kwavela uElijah ongasekho emhlabeni. Khona bakini abazofela abangasekho emhlabeni. They are absent in the body but present in the spirit.
bavela uJesu esentabeni bavela lalela umhlaba wantshontshwa kubona hayi kuthina masifuna ukubuyisa umhlaba fanele siye kubona isizathu sizibabona kanti konakala khona kuyolunga khona ayikho inkinga yenzeka la iyolungiswa lapha ya masibuyele emasisweni koshaka iyolunga inkinga yethu masibuyele emasisweni kodingani iyolunga inkinga yethu masibuyela kosenza ngakho babe njani babe nomhlaba befuyile benengcebo hayi bazalwane angimfuni uNkulunkulu kaIsrayeli uyasicindezela sengifuna okadingani uyasikhulula sengifuna okajama uyasikhulula sengifuna wase-Afrika owase-Jerusalem akonakale ngekho angeke alungise into eyonakale ngekho sifuna obaba mkhulu ngiyamemeza nina besilo nina bendloveni namandla ngizothi masiphakame is our time and season is our moment it's time to rise bafika neBhayibheli sasinayo uThixo sifuna lo owayengalotshwanga owayelotshwa ngeimangaliso zakhe ithuba lendle emnyama siyavuka siyasondela siyavuka siyasondela angeke kulungise ipolitiki kuphela iyolunga that is why there is this particular mncwabe esifuna ukuyikhipha into power is bitter ngento eyodwa mayingena estadium use it long live spirit ospanban bakhulume ngama ancestor mase siyovota singena umoya wakhona sivote singasaboni but thank God khona into eyenzakalayo makurelease into zabantu aningizwa abazalwane awusizwe uyithandazela izinto zakini kodwa uzoyifica sezikini ngoba ama divine helpers akho aniyangizwa abazalwane ngithi ihlozi lakho lingaphumuli ungakawuthola umsebenzi ihlozi lakho lingaphumuli ungakatholi lento oyifunayo ngiyamemeza kobaba mkhulu bakho Listen, the last prophecy eya deliver Samuel why deliver vuke emathuneni wakhuluma no Saul wathi Saul ngoba wena umlahlile uNkulunkulu why emkhondema because ubemkhondema esaphila wathi lokho engashiya ngikubophile ngiphila ngishiya ngibophile noma sengifile lalelani nginje wavuka ethuneni kodwa wa release prophecy urelease lithi iBhayibheli yathi intombazana khona ngikubonayo ngathi ikhehle lidala uthi lona no lithi iBhayibheli uthi wayifakile ingubo yakhe yokupriest lento abeyiyona esaphila uvela uyiyona uthi efake nentambo yakhe emvaka lokho lakhuluma iphimbo webakhethwa uyakhuluma umuntu engasekho uyakhuluma umuntu engasekho uma kwaprofeta usawumwele sevuke emathuneni ngiyamemeza phezukwakho la kuvinjwe khona wena akuprofeta abakini abangasekho usubhedisa ngisicabanga kodwa kuthiwa sithatha wena kungcono simzame ngoba njengoba engasilutha ngaba ipotential kwikhampani sizomfundisa thina uthi kanjani kanti obaba mkhulu bakho ibona abapressayo webazalwane uma singashadi imshado yakithi siyodivorce sesingaphakathi ngoba imshado kuyonto yasesontweni into yasemakhaya wakhuluma emathuneni uSamuel ngiyathandaza bazokhuluma emathuneni makufane baphimbisela usuzolwa wena kuzophindisela bona webantu abamkhona la ithi mayisinzima khona fanele ubuyele emuva Hezekaya lamathamba sengaphila na esigodini samathamba semathuneni webantu bakithi ehlele emathuneni uyoprofeta uyafika uyaprofeta obaba mkhulu bavuka baba yimpi kaIsrayele ngiyathandaza ama-Afrika akuvuka oshaka onoshata ngamaqhoboza akuvuka
wakithi aningizwa abazalwane akuvuka izinto ezafa. Yabona baba izindela bebesibambe ngokuthi basephuca amasiko ethu. Kade ngikhuluma nomunye sise Robben Island ngithi mina isimanga eRobben Island kuyo yonke into eyavunyelwa amasonto avunyelwa. Okay. Isiboshwa siyona inkinga amasesontweni sifundisa ngeBhayibheli. Ngoba somewhere ejele uNewspaper wawungangeni kodwa iBhayibheli lalingena. Oh, what a book of liberation. Ngoba basiphuca into zethu besikhombe ezulwini. Bathi asibheke ezulwini. Kwahamba amagugu. Sithi uNkukunkulu wamakhoyisana akabe uNkukunkulu wethu. Sinjena nje sifasta silahle imvelaphi yethu. Silahle izikhonkwane zalapho sivela khona. Kanti izikhonkwana zisimpunwa. Njengobula unegazi lokhokho bakho. Wonke umuntu la ubelonga to a certain family. Mawufuna izinto akunangelo sehlala igade wena. Ingelo zakhe abantu bakina bangasekho. Ungadeleli namunye komncinyane ngoba uzazi ingelosi zabo ezivela njalo. Zivela njalo phambi kukaJehova. Zivela njalo. Ncwadi isambulu ithi ngase ngibona imphefumulo yabe yayenqunyiwe bese ithi ngaphansi kwealtar. Yayihlala ngaphansi kwealtar. Esizulwini nasinale altar sinomsamo. Yayingaphansi komsamo. Njoba wena olahla umsamo wakho yayingaphansi komsamo. Ngisho uNkukunkulu igcina ealtar. Ealtar isemsamo. Uthi babekhala bethi imbuso olungileyo. Hawu kanti bayakhuluma? Uthi babethi imbuso olungileyo. Babebulewe bathi ke yini ungayehlisi impindiselo kulabo basibulele kabuhlungu. Asilungise la. Idlozi liba lidalwa ukuthakathwa kuphela. Liyadalwa na indlela umuntu afe ngayo. Khona amadlozi akhalela irevenge ngoba bafa kabuhlungu. Man babize ekhaya bengahlanjululwanga bangena kabi. Bangena nesiqalekiso. Yingakho ungakhonzi wedwa khonza nezidalwa zakini. Lento yokuphuma wedwa yesontweni ungakhulumanga emsamo kini iyona yenza la ufika khona into zakho zingalungi. Nganitshela ngathi mawuphahla ubobeka nebhakede lamanzi badlule bageze. Badlule bahlanjulu bese uyakhuluma ukuthi nina enafa ningahlambululanga ngiyanihlambulula. Ayikho into eyakulungela izidalwa zakini zingagezwanga. Kwagezeka izidalwa zakini izona eziyokufunela impumelelo la ingakhona ngoba zivela njalo phambi kukaJehova.